jing pin ibor jong ki barjala banklun ya ka khandau ka siap jong ka jala meglia kalanang pau pathe shu harin bo wei ubarjala ubratip keteng kum urohit kupur ubare utrai jong ka wei ka karkhana resource rubber private limited harin bo laklun ya ka chaka ka ba ula simwai ba ula nut ru ban pin ibor pin ban ya utrai jaka ubade utrai ri trai muluk kumju ru ya ka dorba snong jong ka maus mai ka badan po ri bai desring kane ka jingjia pin ibor kalaja harin bo utrai ka te ka chaka ubatip keteng kum uba Cleopas im ubadeiru UCM barem ka KCDC ula ujor halor ka jingthok ka jing syukur jong utei ubarjala ubalaklun ya ka chaka jong u palat na ka balawai ka balong khatnyo hajar sanspa square foot hadu palat ari kari badru ubam sim na buram buat ya seskolar ka balasoy ha padang utrai jaka bad ka dorbas nong mausmai ban wanra ya ki katukat ni ki kampenroi hakne ka sinong katkum ka jie tho da utrai jaka laong ba uba CBCM ulat hit ya kani ka chaka hausnam arjar khatnyo bad laiwai sya urohit kopur bante ya karkhana jiri kumba khatnyo hajar sanspa square feet badru ban but thik kendon joko dorbas nong kumju ban minjor ya kajing yarai ban wanra katukat ni ki kampenroi hakane ka sinong pheusi uni ubarjala ulayai kompong da ka bakulun ru hadu arakar ka jaka ban pini iboru wat ban numbut thik ya kijinga soy soskular bar ka dorbas nong utrai jaka ha ka banengkong akwa baniat kalenti ka bajai terengkat bat ka jentrel lang bat ka dorbas nong nadu uslam arjar khanyau ka bangala thit egane ka jaka bat ngalai thu ra dorbas nong mangan sa aiwai ya kane ha ka rubber factory da ka ba en penbit penbiang ya ka agreement henry hadu benta ngadang yo bansan ya ka kaca agreement ka baklem pat pendepura hakmat ka dorbas nong ngalai yo lut kikot gisla nadu ka dorbas nong nadu ka dorbar right hadu ka DC office ka balade penbit penbiang kot gisla junga bat enda une ulale tam haga yede bat ka agreement mag dorbas nong ngaru kum ubreu ngalas kum utrai nong bangan don ka kamram banikit lang bar ka snong ka thau ki dulut ya kita kijing kular kijung u bat kisha haras da ka basya IFIR ngaru ngaya cekman ong ba ngaru kum utrai jaka ngam tre syu ban ai ya ban pentikna ya kene ka list din agreement baru ngade ba ngan cancel no ngakarpa dorbas nong ba bakin itu ya kata bangan cancel no ya kene ka list agreement kumadon ya se kibakren na kumne kumtai chapang kata ka benami ngau try jaka nga ai wayu habang amla on pentrikam un pentrai kat kumi kendon jonga bat ki kendon jonga dorbas nong henry ka weru uklam fulfill ngala report ru saga di council haka arpu tarik benai Januari mentau snem verbal report bat maki kilas dang bansim action ki one inquiry hangne ba ngalaong ba lada umpat don ki kot kisla ki babiang nanga bat ki kot kisla babiang na ka dorbas nong pimdei ban ai ka terding license saus nem ularon klem tip ka dorbar right klem tip ka dorbar hima klem tip ka district council klem tip ka state government henry ulala ban penia ika kendit kansan haka pratarik ubnai agos uyo terding license kapenlongo ing akum try jaka kapenlengo ru aga dorbas nong kumanyetip ngala ai ka complain ha swaju ngata ngala ai ru ka complain support DC office na du tarik u Julai rengkat ki puara attorney ki bangala thung padang jumpam bunkam ngala thung ya uba min makri bad uba dipol ratiang bakin ya cekmat ban pei ban kmi ya kaneka kam dengan sulungo baki bor jong ka district council bat ki bor jong ka district administration kimle AA ngasungu ya ka FKGGP ka balakot inga mentakasi ki ongwan ngin pei ki kot gisla jupi namar baka don ka huri ura po snong po thau ba paniat illegal kata ka company pidei way ubadon ga jingkit klik ki ongwan ngara gi kot kisla baro ngala IT haki ya gi jing sisa baro ki ba ka dorbar snong dorbar right kala ai ngala submit yaki kila peitu ikot kisla kumno kinya chekmat ya kata ngapil ru hakamat jong sunjuk ka dorbar kirang ba snong kilawan na ga jing sukhya ban pek ya kana snong ka thau ngapen sngo ya pi kum trai jaka banga khlem ya like ka way ru ka kendon nadu na snong nga ai ga information sa ka DC office nga ai ga information sa ka police department ka por one joint inspection bar ka dobral snong roba snong dalade bar ka konhon ngilawan joint inspection nga ai wai khat nyo hajar san spa san post square feet ka jaka ha pedang gajing bun kam jonga ula encroach ya kane jaka gi bapli dobral snong kim tip ula tay ya kane palat ar akar nga sulungo bah bangala komplain ya kata sagi bor jong ka district council sagi bor jong ka district administration kimle AA ki aipor ka balngo kalong ba ngiwan hangne haga por ka ba ngiwan inspection haga karsau tarik u Julai rengkat bat kini ki bor sinong ngikhot igi pulit bikin wan senran ki wan dang ila jandep kam
mentakas ngi ngalungo bantip habang iwan mangi ni pentip sine bandrung ban pe mi rangkat bar kador snong tangkat to kan nengon bagi pulit kila ap lupa te kai ke badon seledet ngangam la bantip syong hapi gi pai ba syong hapi ginong snong syong ro ginong yalam seng balang bakin tip ya ke jingisya ya ke jinglong jong une u bawan seng gene ke company u banyu rot ya ki hok jong ngau trai jaka yu rot ya ki hok jong ke dorbar snong yu rot ya ki dor ya ke dorbar right but yu rot ru ya ki bor peniat district council bor peniat jong ke state bor Halo Baji. ulak kulun bi an ya ka jaka junga ka bangala aiwai o khatnyo hajar sanpo square feet ulak kulun palat ya ka arakar na pedeng ka jaka bangamyo su ban lek sakamon ngamyo su ban lek sakadiak nang ta kwa urban pentip shapiba laya soy ya ka kacha list agreement klempat register haga kerteng jong upal bindar jit sing lengba ka resource rabar private limited ngayo kajing tip kapatikina kawat kislaru kidon banga ba la INOC haga kerteng jong u HR sing resource rabar te kita ka pen contradict lada ki ya bisar ki pek benya ki breu ki banang pasta tak boleh Sini sama ada building, kalau tu bisna building kan sini. Karena teman suami ada baik, di dalam kemarin musuh. Jadi ya banyak kendu banyak day nak ada kalantis no, kalantis job card. Kayak kadang kalantis isna ada kalau job card, jadi nukut yang baru biasa. Ya kepisah, nabung yok na blok, baru niat penduduk untuk kalantis ini tidak di blok, itu di siap semen isna itu nanti. But hapor war ka factory ndak las dang yang ya agreement mangi dapat dia kali di bandul saka andre magi ki penyak kali ku bakar saka besok ko saka di bakar saka hadu kan saka penyak tehlor kan tempat di kular dan senah lagi pat ngalap kalau bentar itu kaji kita tergol di kalong ba ke Bandung ke nam takalanti makin penyak kali di bandul saka bat kata kalanti kena betang sport mau disnahi dah kalau lantai jong. So, kabar, disnahi kayak school boleh disnah pergi school tanggal awal malam. Yang tak lama pendek tu, dawan orang hendak pendek, hendak orang ada pendek mulai disnah dah orang ini. So, apa lagi? Kadang nama tak buat umur orang mana school, pada hidup di nongsis dong kata waknya, nak hendak hendak lakukan hadu mentah, uni pendek ya, pendek. Kaji kita dengan kalau kita kita sosial tentang lek mana apa bila penat di kulit ya ini lah belum sama kan. Tekane gede guys nong kata kita dengan kalau kita sosial sama kita lek sosial. Halor kini ke jingja hak khatlai terik unai lur kinong elam ke FKJGP bat ke dorbar kirang basnong river district klayar sakate ke sinong banti benya halor kini ke jingja dak bawat benya ikot kisla bat hadir larai benlek ya kendu ya kinong benya jong kate karkhana pinmi jiri hale ke basnosi kalong baute ubarjla simla ailat ya uturai jaka bat kinong elam ke dorbar sinong bandung syapok kani ke karkhana ke baulate ha ke sinong mausmai Creation of Khasi Jentian Karo People Adin ba nakaliang jong kador basnong nanta nakaliang jong trajaka kilawun lawan nam sangi kaseng ti hadin kata ong ba nakaliang jong yu ong ba minisium ni kasenjam ong inahap check ka choy kat isla adin ba nakaliang jong ahi ngalasim yu kata senjam ka ba nila ay ka notice kata sumon saki pro api orang basnong ba ong trajaka pangin pet kita ki dokumen te kumba pi reply ini da jong khamat bamne ngila check in tak isla ki dokumen nakaliang jong trajaka nakaliang jong ka darwasnong ya hadin ba nakaliang jong darwasnong ngila ikran ang ba ka kamahi ba nakaliang jong ngin lek pet sapo kajaka sa kate kajaka sa badan kataka Jesus robar lane ka punyar politik mo te ngin wan sa kane kajaka te nakaliang jong urang basnong lokapat nga ba mday ni kana jibura te ngila penbet akal ti ka badai ba kato nengot ki nakaliang jong inang ngalam sinong nakaliang jong isang balang leg bat nakaliang jong trajaka bangin leg hakata ka jaka bat kumjuru nakaliang jong chairman jong ka sinjut ki dor basnong jabar district te ndang ilawan hangne theose kumba ni tongsai ba nakaliang jong police department ki ban yada ka jaj meru khasi leki dia dah penpan dia
ki barjela kata ka ba nakaleng jung kesan ni peremjur bat hakaju kapor ka ba nakaleng jongi lada katala ka bakil adap khang napo lada dei bangi kwa mangi nadu mene kala adap pra dei namar bangi buram mi kador basnok da ka bangi buram mi kador basnok e kejing request jong rong ba snong bat sekretari snong nim kwa ban penmi kana kana jing kejing huri hura nim kwa ban penmi kana kana jing kumar dei namar kata kadaung ni hap yang sabar ni hap sangap lang kumbas hap rong ba snong e kai ka ban nakaliang jong rong ba snong wa tha ni tengin hap yang lang sabar kumba pi menta ban nakaliang jong kata ka industri so kamla ban kli kata ka get ya kata ka get ka ba chapo kidan hi nakaliang jong police department ya nakaliang jong ngi so bon ang ba kanam chem ding e ngi bangin pan pra ya ka ngi so bon ang hang ne ba kidan ki kato kan engut le se ki bala ban bol de namar kata ki parada prosnam di jongi ki ban bol lang ban new try industries ta bo keteng Rohit Kapur bat hakaju kapur nakaliang jongi nakaliang jong central body haping ngilam jong sekretari jong central body ladap khat ya Rohit Kapur ban kenu batu sapo office hadin bangila ladap khat ba nakaliang jong sekretari central body nakaliang central body kala pan ikut kislah hadu minta mene kan semua ikut kislah ke ba kantup nadu ki labor license ki trading license ki single windows nang taka nakaliang jangga pollution board bat ta tertib te de nomor kata na halor ba nakaliang jangga central body kala sa benga ang kabahi ba ki hapun budin nomor ka iku ba nakaliang jangga selang hadin mangila budin ni heuse ni iba kumba pi minta bakalong kumba pi te nakaliang jangga ni sosi jur ni sosi bat ngimkwa ban temi ikono kono jing huri hura dei lada barjela hule kumne te ngingin hap simpat dagawai berkasenjam ke bakam tange dagaba ngimkwa su ban pentip ya ulung basnong ngimkwa ban pentip su ya kadar basnong ngini ya landa ya kirang basnong ya kadar basnong ban ngin sale ya kabaran kam kata ka bang ngaso ban ang akan kapor lada neu barjela umla ban kendu ikinong yalam senong krem burum syu ya kirung ba senong ngiru ni saya dakawai kalanti ba snong di bhai karam ki sok khya ka khraw e halot ka khobor ka ba ngayo kani ka snong maus mai mar kan mar ha bangi ong senjuk karang ba snong ka snong maus mai ka hap lang ha tup jong kirong ba ha ka tup senjuk kirong ba snong de na mat kadaw kadong ki snong ban anda bang lawan daladi ha kani ki jaka ngai iba pleng haduk ani kisah nyan ben ni kisnong kitau ki bari kamtam ni si po bodar mana kani ngidang ya tekhu ya kijingja ki bodar ki bapher te ka basolongo bat kalong ba niwan hang ni ban ya kran yu tra jong kani ki jaka halor ka kadrum kan ram hare uni tra jaka ban pli bat hapon jaka ni factory ke balango kalong ba donda ki pulis jong me kali ajongi bade ni pori boy kana pura apus te kai ka badan salandar halor kata pijin sal ade bandon dak security hare minta don dak police jog megalaya jongi bede jongka kana para pos te nga solongo adu kata de nomor kadaw nga de nomor kadaw nga iba kini ki breu jongi lani ki no ilam jongi ki ada ya kini ki breu ki banaba te se ingin ya poi katang katai nakaliang ka senjam ni pipun sim halor kene nakaliang jongi senjam ngin up ya karai jong ada basnong mausmai te lada kadau basnong mausmai don kambing ki senjuk kirang basnong ban penbek hakawai gisi kamot ngi nakaliang jongi senjuk ng basong baro ngi newan lang ni ban ya dong kat bat ka bakas na mausma